Twacokereria rigi na Yvonne ne mutarani witu rucine na Yvonne ndakwenda kuria ata change tu ata change tu ni agacenjia ni egucenjia ukagerongero ni egucenjia mundu ni afati gweterera ginyari ata change yeah, okay, good Francis. Mundu mugima, sorry to say na dirari ya uru njiraga andu atiriri ta mutarani mundu ni uramucenjia pampa ti mwana waku ndacenjirie kwa aciari yake we ni ukumucenjia awezi nikiuria tudoria mundu uyu ndacenjirie mwana ndacenjirie kwa aciari yake we ni ukumuhota thaici mundu mugima ena gibande ti uru ndiraria mundu uyu ena gibande ni aremirie aciari yake tondu riri na gikuyu tugaga atiriri muti urungagwo wi munini ndacenjeirie hau tondu riri kamwiro akorwo physical abuse kana physical violence kuri ciana ahuraga handu ni ahuraga andu itura ena ka history ga kuhura andu ureciria wendo ni ugutuma cenjie. In short, either akorwo ni muiretu kana ni mwanake mundu acenjagia ni kwiyendera ono ngeruga irio atia ono mwirage sorry maita 50 ndagacenjia okay no ngae mwenyewe eyendere ndatheka tondu kuri andu mugaga atiriri an example wacha nimzalie atabadilika wacha nimzalie mtoto mwingine ukogia ikobi na ndagacenjia okay ukorona na tharego waku na mundu ndagacenjia unless ye mwenyewe eyendere na ndungicenjia mundu na ndo ni matige kuingira ihiko-ini na mentality ya mundu ni agacenjia atereka hiki kairetu gaka ni gegutiga kunywa njohi bado oko wa mukora kenywa unless ye mwenyewe yendere not umwire idi kwendete ndugicenjie okay and then maita mengi ni urona ihoto cia tumia ni iragararwo na muno reke twarie tondu o mundu ni arenda wira niguo kila mtu anataka job no kuna rege mundu ni arerwo cokie guoko rege korwo ni kugura gikombe gia cai rege mundu ni acokagia ngatho you just buy a cup of tea niguo no na kana ugagikira kindu bahasha no gakora ati andu aya matirenda kindu gikiritwo bahasha-ini marenda makorwo magikuhuthira ithe makome nawe and then wira wiho kazi iko but there is that condition ingine hapo hivyo ru atumia megucoka mekiate tondu ni urenda wira nuona andu ingi makorwo me hau uguo to make them matter worse agi makahuthirwo atumia no na matikuona wira thank you no ukahuthirwo no ndukuona wira jugaga atiriri na ni ngwariria iretu itu especially the young generation officially emwe thaici ndirenda andu atiriri andu ni matige kuiga mentality ya riri ndirenda ukiria thomeire we oko ni ureretwo wega ona mundu uyu no akuhe wira but is your dignity okay mundu uyu no akuhuthire mundu uyu ni agukuhe mirimu officially emwe nene yo official thie wethe andu kungi othe matingikorwo uru sure maisha mare mai ruratiriri na hau niho njokaga he self awareness ni skills ile kuingi wina cio ungihuthira kuona mbeca no can you bake no uruge no uthie uragikora ginya ndume na ma degree ginya anake ni marathie mjengo no akwirine no how to how wetio ereto na gikuyu scratch my back I scratch yours no akwira no muhaka ugae genzi marauga kugaya no akwira no muhaka ugae tigana na ofisi iyo to the end of the day ndugukorwo forced mundu akwira ici nicio conditions ciakwa mwireto tingihotana reke njarie wira kungi tio muhaka kogo mundu atige kwihe stress ru maga kunyandika wira ru
wachana hiyo job. Kama mtu anakuambia ati sexual favors ndio upate job, wewe achana nayo. Official takeremwe. Respect your dignity. Todo rere angikoni urarora confessions iria cie X kana Instagram kana o social media ini ugakora mundu ni ahenirio guo au mire hau na mukingo na wira Francis Daishi gotire dawa cia mukingo mundu mire hau kana any other STIs mundu mire hau na murimu dignity yaku ate uri menyaga wira uyu ndaheirwo ni tondu wa sexual favor muciari agigutwaraga thukuru wake kana we mwenyewe wagithiaga thukuru gwika atia office tiemwe na tio ire tutuma mena thina ucio nginya nake nginya nake mundu agakwira Francis uyu niguo wira no oko ni mutumia no ni tukuona na after wira tukinywe kahua tukiarie Ona marero ni arume. Nobody is spared. Nobody is spared. Nobody is safe. Now, Yvonne. Nurona mudu akiroke ni gwathira gwathie ni watwika heart ni wathulumi wa ihoto ciaku ni ciagararwo no ri gwathire uthibitari naho hena issue tondu ni jadi tinadu maigana na makoiga hena issue tondu rero ucoke ukagire OB na mundu ri kugerete ngero ri ringiona ni waku nona ru hari OB komiona no hinya ni gutwarwo ugatwarwo ukoima borithi no gathie ceceni irienge ndi we kuringana nawe ndio kana ni urona tatufati gukorwo kwina gender based violence desk thini wa mathibitari niguo ati we kana we mutumia kana we muthuri wabe utungatirwo urigitwo kwanza then the issue of PTSD and whatever comes later. It's a yes and no question. At times ndiranyitoria rauga no at times OB ekoragwo a very important todo let me give an example ko ni rape thibitari wiragwo atiriri ndukambe kwiyoga but haha ingiariria thirikari and maybe the Ministry of Health gukorwo oko ni borithi-ini gukorwo na gender based violence office. They are very well trained, makorwo trained mamenya atiriri otiga ko discriminate oko mundu ni oka ni uga atiriri ni ndahurwo na noga uria wahura ni borithi na ni muthuri wakwa tiga kuga uyo ni mwenzetu gukorwo na policies itara discriminate aya andu mafundithio even social workers thibitari-ini oko ni rape case. How are you handling it? Mundu uyu ndare OB, mundu uyu traumatized. Is there something we can do? Nie igehoya thirikari gukorwo oko ni gender based violence office na oko gukorwo na maafisa mathomeire ati mundu uyu oka ti kunyita andu kana ti kwandikithia OB, mundu uyu athomeire ndirarega we officer no mundu uyu athomeire maundu ma gender based violence ni trained gukorwo tuna desk yake ni ya kuhandle maundu macio tondu most of the time the victims mogaga atiriri ndathire oko ni rape mundu agakwira ndirarega no ndathire borithi makiambiria kunjuria ucio mundu arahinaga atia already Francis mundu uyu ni traumatized oka haha a very vulnerable ndramwira atiriri ndukeyoge na ndramwe explainira ukera mundu atiriri oko ni kweyoga ndureyoga niki for the fluids kana for the fluids shoyo ni borithi mundu ucio no anyitwo gukorwo na a very good channel ati anybody who faces a femicide, either gender based violence or any other thing ati kwena protocol kana channel irahuthirwo it would be very easy na cases ici no cithiethe kindu kingi gukorwo na policies ati oko ni department ya criminology kesi taishi andu ni marafuatirira tondu most of the time ukoragwo na a society of hurt people ati mundu uyu ena trauma kuma hau ni oka ni amena oko ni arume uguo akabirio nake gukorwo violent tondu ararigwa atiriri let me tell you a very interesting case
they gyokoragwo victims of rape either mundu ni akaripo ringi kana onake ni ageka kiundu kiu tondu ararigwo atiriri ni society yari hakuni protect. Reke ngwire Francis, mundu murwaru utari wahihinya mahira makauma wega onake no ageka kiundu ta kiu tondu ararigwo atiriri society yari ha theiria ndathiaga maundu ABC ogwo. Na rege Yvonne tukirekereria, does the society embrace women's rights? Kana society nonyo hau mbere kuga piga amezurura sana amefanya ABC. Society ni rahibiri hoto cia atumia ati kamenya ati ici ni hoto cia na makamenya tengania ni uragera ni regero akahito tureonaga mwaki ukihitwo hindi ya ukame ndukae gutamba na kuria itura rikalimirwo wega niguo mwaki ndukae gukira rigaitwo mai ati mundu agarari hoto cia atumia agethanwo na akiugo kana society kwiga wacha apate tu we ni icio diaragia icio ni muthio cio ni urarwa icio ni ndikuingirira nime andu meubirite na murigiti umwe lelelele tukikwaria. It's a yes and no question. Na direnda tutumire tu oritwa atumia. Does the society embrace general rights for people? Tondu dakora at the end of the day ginya rumene marahuro Francis. Arumene marahuro no ukarora atirere ni ndiguthie kuga. So it's a yes and no. It's a yes and no tugaga atirere. An example, corruption ni njega ya go favor. Na ni njuru ya go favor. It's the same thing. It's a yes and no question tondu riri. Thegi makona oyo no tuoye hatua. Ni ngania. Ucio oyo na borithi ni mamuwi. Ndahutekaga. And it is very wrong. Na nikionaga thaige after very many years mundu agoka koya revenge akoga ni Francis demo anekire 1 2 3 nitugacemania. So it's a yes and no question, but again courage ado. If you see oko ni mwana wanyitwo kia hinya tiga kuga ni ngania oko ni fafa wao, let us take action. Tutige kuga na on that note niona kora kwena challenges nyingi especially from vulnerable communities. Makauga kesi cito tusotagi nyumba 10. Nemo kuigua na nemo kuruta mburi ni muweka atia. At the end of the day mundu uyu e victim we ni mwamuteithia mutina muteithia. Igatho rigi na tadagi kemo uguo Yvonne rigi uhoro wigie atongoria makanitha religious leaders tondu maita megire twina stress ithu tuthia tugakoma kanitha tondu kuraigwa we stress free. Nari uraigwa riu gwathuka piu kona mundu na gwicira mundu akomete kanitha-ini akari kutuya agakoma tu tondu rigi muci gutirakomeka ni ndarega muci gutirakomeka ni bara nake na riathi haria ekaigwa kiugo akaigwa kuhiriirie Ngai tu akoyo ni toro mundu masrestauratora kanina tukarelax. Haya ruri religious leaders magiteithire ni mafati gukana programs makoiga umuthi taru ninyona some Catholic church makoiga atiri hatiri ndungi wona kanitha yathi reke tutigwo na atumia umuthi wona kanitha yathira arumeri tutigwoi hena kaundu turenda twari umuthi turenda turie twitarume tugacangana tukari and then andu makaririo nona ndikana hena kaundu ka religious leaders magika tondu andu ihoto no iragararu. Ni givuga ma set up na policy ouga gukorwo na counseling department in churches na mundu ucio ndagakorwo biased. Ati we oko ni uthomeire uhoro wa counseling, you know the rules and regulations. Do not inflict your religious. We wakorwo ho we counselor oko ougo ouga oko kanitha ni kwariria atumia itiga kuhithirira mahitia. The same oko ni hindi ya kwariria youth maririo gutire kuhitha Okay, thank you. Naru hena tukirike tondu na madama itu mahiuko uguo mundu ringi ungenda gukura gikwariria hena kaundu renda gukuria ndangikuria tha ici kwenda gathomo ni tuguthoma ritwa riake tutingithoma ritwa riaku social media megukunyitia na njira hana kana rike ikorwo hena namba tha ici tuiritu twi mucii tumwana twi mucii thukuru ni mahingite kwina andu mangiuga nataka kuje church yetu tuongeleshe akuje kwa society yetu tuongeleshe rigi mangikunyitia na njira hana atia magenyitia either social media
Petagwo Bion8 BYON8 hau andikitwo Dr. Wangari Mutuku kana no ndimahe namba yakwa ya wira kifugu 7 9 kifugu 6 1 6 that is 0799 068167. Awesome. Nitwakena na makiri mugutuka kwedithiria Easter na umithio regio na inywetagwo na nindakena muno gukorwo haha giareria mwiroreri witu. Nigatho etagwo Yvonne niwe tuma nake rucini ro muthenya wa muthe ni tuma na gacara tuma na Brano ndomwe na mundu gwitwo MC na ni twacoke ngatho cia mwanya muno gutugana nawe ringire muthenya wa rucio tutanyite gukorwo twina arutu aria marathomera kothi umemerekia o ndomwe na aria marakorwo magithomera maundu matiganite megie horo igi kothi ya health care thaa 7 tutungane ni undu wa mohoro makihio kabiru na njira ithiranite giena muthenya wina umithio nie njitagwo Wairura.